Nepo Dushime uzwi ku izina rya Mubicu yerekeje kuri RBA. Ikinyamakuru Umuseke.rwa kiragira kiti umwe mu banyamakuru bafite izina rinini mu itangazamakuru ry'imikino Nepo Dushime yamaze kwerekeza mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA avuye kuri SKFM yaramazeho amezi 8. Uyu mugabo ufite uburambe mu kogeza imipira za shampiyona zo ku mugabane y'Uburayi yahawe ikaze kuri Radio Rwanda kuri uyu wa kabiri. Ubwo yageraga muri studio z'iki cy'itangazamakuru yaraherekejwe n'umuyobozi wa Radio Rwanda n'izindi zishamikiyeho Dive Uwayo. Nepo Dushime yamenyekanye cyane kuri Radio TV1 ubwo yogezaga imipira y'Uburayi agakunda gukoresha ijambo mu bicu. Bagenzi be bazakorana kuri Radio y'Igihugu no kuri Magic FM ishamikiyeho bamuhaye ikaze bavuga ko bishimiye gukorana nawe. Nepo nawe yavuze ko ari ugukabya inzozi zo gukorera igitangazamakuru cy'igihugu nk'uko ari inzozi za buri munyamakuru wese gukorera ikigo kinini nk'icyo. Biteganyijwe ko azajya yumvikana mu biganiro by'amakuru y'imikino agaruka cyane kuri za shampiyona z'Iburayi kuri Magic FM no kuri Radio Rwanda. Azajya kandi yogeza imikino ya za shampiyona zo ku mugabane y'Uburayi.